Hermana Domitila y mamá la quiste. Mamanta plaki kala. Sí. Mi hermana Julia, Ledesma, Margot. Buenas noches, Kaipi Kashani. Buenas noches, hermana y Julia. Buenas noches, hermana Julia. Buenas noches, Imainaya. Vale. Vale, Hermana ya. Julia, buenas noches. Buenas noches, hermano Rodríguez, René Rodríguez. Ya tu rico con suma hapchech bigotes ni obstawen. Guau. Imagina nergocho, crea y cuconja. Caray, que mana, rico chico y monani chari. Chay lusta ya un pach manchura kuna y lust canchaita. Mate kunjo, O si no, lamparitas antico hermanita. lamparita. Pa cancha y si tu capsunahari tumpa la capis y cuconja. Es que Ajá. foco pata picha. Lado te. ¿Sabes? Ahí. Lamparita y tal. Ojalá. Vale, entonces. Esta llampa, yani. Eso, que pamba, que pamba. Wala está. Suma, Jallarisunch entonces. Alguien jamos agangits hermanas ne, hermanos ne, kay tanta kuininchema, alguien kanga kay chisi, sumaste echakusun Jehová Dios ninchamanta. Entonces, ñaupasta, taquita taquirisuncha. Chay taqui kashan 38. Y chaypi hinata nisha. Jehová Dios kalpachasongan. Chay taquita taquisqanchiktawan, Dios mantuk mañakuyta ruwasuncha. Entonces, chay taquita pantallaspi hawasuncha.
mañakusunchis. Jehová maya agradeces a kashayku kay tantakuymanta chantapis sumaqta wakichinki Jehová kay tantakuyta allinta yachakunaykupaq chay yachakusqaykutaq sunquykupi quedakunanta munayku Jehová. Agradecekuyku tukuy ima allin kaqta wasqaykumanta y kay mañakuyta sagayku maqsniykiman wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Wale, Pach. Entonces, alguien vamos a canguiche, hermanos ne, kay tantakuyninchejman, kunanchisi sumaqta Jehová Dios ninchejmanta yachakusuncha. Parlarisun Biblimanta wakin allin yachachiykunamanta, ñawpaqta parlarisunchis kay temamanta. Lega rikucherqa Jehová Dioswan waqchasmanta llakikusqantane. Imaynata Jehová Dios llakikorqa waqchasmanta. Chaymanta parlarisuncha. Chanta parlarisunchis kaymanta. Ñak'arimanta. Imaynata runasman willarisuma ñak'arimanta. Chaymanta parlarisunchis. Videota qhawarisunchis chaymanta. Chanta parlarillasunta kay cristiano kawsayninchejpi kaymanta. Ama anchata llakikuychejchune. Are. Y chaypi videota qhawarisunchis. Munakoyqa manapuni hayk'aqpis tukukunqachu, pobres kaspapis. Entonces, pobres kaspapis, imata ruayta atisunman, chaymanta parlarisunchis, video qhawarillasunta, y sumaqta yachakusunchis. Tukuchanapaq parlarisunchis, Biblimanta yachakanapaq. Capítulo 122, Jesús mañakusqanmanta parlarisunchis. Imatachu pay mañakorqa discípulos nimpa, chaymanta parlarisunchis. Qallarisun ñawpaq kaqwan entonces, parlarispa, lega rikucherqa Jehová Dios waqchasmanta llakikusqantane. Chayta sutinchariwasunchik hermanunchik, kaypi kapushawan hermanunchis Ledesma. Entonces, camaritaykita hap'iykuchi, microfonoykitawan uyarisqayku. Mayval. Leiga rikucherga Jehová Dios waqchamanta llakikusqanta ni kay título yanchaymanta parlarisun. Imamanta parlarisun. Ñawpaqqa llaqtanmanta Israelitasmanta. Israelitas tiempo imaynata Jehová Dios waqchamanta llakikusqanmanta chaymanta kunan sutincharisun. Mayval. 15 puntos kunan ojarisun. Sumaqta kay yachaganamanta o kuncharinapaq. Israelitasqa waqchaqta mana herencia kakunata ima yanapaq kanku, imaynata yanapaq kanku, chaymanta primer punto o kuncharisun. Chaypaqqa tukuy Biblanchespi masqarinachis kay Deuteronomio capítulo 14 versículo 28 al 29. Chaypini Sapa 15 wata pasaita poco chisgan chehmanta sapa chunkamanta ugninta agaspa llaqtaqninchejpi halch'angichej chay imatataq levitasman gopungichej waqtaqnin nishan Watahninchehman hamohtinku mana hap'aqniyo kasqanrayku chantapis golgaykichejta llank'aynikichejpi tiyakuq forasterosman waqchaqman warmi sapaman ima paykunaman atenganku mikhuyta saqsakunanku kama. Ajinata ruwaptinkichej, Señor nikichej Tata Diosta, bendición songaches. Tuku ima ruwasqaykichej. Ari, chaytan. Ima chaytanita munarqa. Kay suti kasan que décima parte sagepunanku kargani waqchaqpa. Y ya pues mana capuniyo forasteros ima. Décima parte.
Kalitun kapusgangumanta. Ajinamantagas ruangangu chayga, nisuma, que Jehová Diosga, sutini sanchaypi, y matapis ruashastingoga, bendición nin akaiga kamonga. Sichus ajinata paiguna juntanguman carga. Y ajinatata Joaquín chay tiempo pisargangu. Ya chayraigo Jehová Dios, bendición esta akaiga morga, yaktan. Ari. Chay 10 municos ganga, mana nisumanchu que solamente hagasca carga picunach cargango levitas, mana chaya paiguna pachu, sino que chay ñawisganchi majima y picunach cargango huachas runas, ¿sí? Chantapis, kay chay 10ª parte 10 manta, agacorga apartito, huachas runas pas, chantapis viudas pas, picunach kangu huerfanito, chaygunas papis agacosca cara. Ari. Es que hay puntito. Israelitasga chay kunan tiempo pijina, Joaquín runasga deudapis de correcango. Y más arreglitos va corca paigunap. Más carinach, por favor, Deuteronomio, capítulo 15, versículo 3, 1 al 3. Deuteronomio 15, capítulo 1 al 3. Nisan chaypi. Saba ganchis guatamanta, manukas gegichesta, perdonangiches. Chay perdonanaga, kaihina kanga. Runas masis ninguman manoskunaga, manusgas ninguta perdonanangu. Chay mantaga mañaganguchu. Ngongapunangu imatachu runa masis ninguman, chayri uhta masis ninguman, munasganguta chay wataga, tata Dios pasutinraigu, manu gongapuna, wata nisga kanga. Forastero taga, mañacapuita atingiche, y mastinchus manusgaigichesta gopunanta, llakta masigichesta ri, perdonangiche puni, y mastinchus manusgaigiche manta, ari. Chay carga kamachi. Israelitasga, digamos, chay wataga, wata jubileo nikuman. Y matachus paiguna manuchargangu, chay wata gonguapunangu carga. Porque chay wataga, Jehová Dios patagasta carga. Castellano año de jubileo nispa niku. Y ancharaiguta tukuy israelitas nishuman yakta masis ninguta perdonanangu carga deudas ninguta. Y maraiku chay wataga chay deudaga ni zipunman carga Jehová Dios pa kina carga. Y ancharaiguta ajinamanta juntakor. Jepanka ñopa tiempo pega. Israelitasga a veces esclavos cargando, esclavos niños, esclavas niños cargando, ¿eh? Pero Chayhuatape mana ni kumanchu carga que ni suman tukuy kawsaynita esclavo kaita tergachu mana chayga tiempo ya canantar chay pichu Israelita watazuna chaps deudaraigu watazuna hina haywakum ganchis watallata watazuna hina servinan carga
Pichus, ni suman dueño un carga, paiga. Ni suman, paiga canan carga, asalariado hina, trato canan carga. Ya es una pichus, watazuna hina. Y chantax nin, sichus kaizuna, watazuna kashashpa. Chay dueño, ujuarmita haiwan chayga, pay ahyay aterga, sichus chay warmi haiwaska payman kahga, mana izalita kaspaga, mana pay chay warmiga kacharikumanchu ka. Y runaga ahyanan carga, sichus esclavo todo, esclavo watazuna hina tukuy tiempo, humane kanan paga, ningrinta juscochikunan carga. Mana chayga pay allatiman carga liberakunanpaq, pero warminta o sichua warminta ma liberaita atimanchu carga, mana israelitas kasganray. Pero sichus casarakuspa, casado kaspa, watazunaman o esclavos unaman tukuman carga chayga, warmintin familiantin liberakuita atiman. Anchaychis kallargatas. Ganchis watallapa hina carga. Chay facilidad carga. O sea, 7 años es un castellanopi. Chay estudiata payo juntapunan kama y chans liberapunan carga. Y watesmanta. Pichus dueño carga chay una mantaga. Asalariado hina paita tratanan carga. Y cacharipunan paga. Inkata gonan carga. Alguien zinampa. Porque watesmanta causaininta apasan ujinamantata. ¿Chari? Ñawinach, por favor. Deuteronomios 2, capítulo 15, 12 y 14. Chay pinin. Sichos chay hebreo yachta masi chesmanta gan harispis chayri warmispis gangunaman bendekuspa wata runaigichespa yaiguman chayga sokta wata llata wata runaigiches kanga ganchiskaj watapega, o sea ganchiskaj watapega kacharipunaigiche paiga kacharipushaspataj ama ch'usaj maquillata kacharipungicheschu. Ovejas nigichesmanta goringiche. Hinallatas trigota, vinota ima. Y más tacha señor nigiches tata Dios gozungiches chaygunamanta gangunapis paima gorillangichesta. Así. Ajina cargué. Ma igual, hermanos, ni. Conan, no ganchis y mataya chacunchis caimanta. Porque cae parlasan Jehová Dios, ya que corgani, picunachos cargando huachas runas chay tiempo. No ganchis, y mainata pisichico hermanosta y anaparisuma. Y chapis, cae tiempo más que todo, wakin hermanos nichis mana alintachos y zingma. Y mainata y anaparisuma payunata. Y mainata Dios ya anaparerga. Ñawpa tiempo y kunan tiempo pi imaynata no ganchis yana parisuma hermanunches yo no más hinchesta o chaypito kurinaka pachis. Gracias, Wilmer. Sumata, sutincharis kaikimanta. Maita agradece cuico. Kuna ñawpaj masilla sumponi y suma ya chikunata mascana, chay parte man ya ixunchis. Ñawpajta chaypaj mascarisun Deuteronomio 14:21. Entonces, mascarina Deuteronomio 14:21. Pitas leerin. Chanta kaitapuitas wasun. Simate chakusuma, ñuñusa cabra, uñitata, mamán, palechempi, mana chay chinacho nisca kamachiman. Deuteronomio 14:21. Pitas leerin.
Hermano Yusene. Ayllamanta wañuq animalesta apamuni mikunkichekchu. Imaraykuchus qankunaqa señor nillichek Tata Diospa aqllakusqasnin kankicha. Paypaq t'aqasqa kaqkunaq llaqtaykichikpi tiyakuq forasteros manchay aychata qoyta atinkichik. Paykunaqa atillanku mikhuyta, atillankichiktaq vendeyta karumanta forasterosman. Ñuñushaq cabra uñataqa ama mamanpa lechenpi chayachinkichikchu. Gracias, hermano. Sumasta leer pues. Entonces, Kaileris Canche imagina tapuinin. Y mataya chakusoma ñuñushaq cabra uñitata mamanpa lechenpi mana chayachinachu nisqa kamachiymanta. Y mataya chakusoma. No gancha. Hermana Julia parlarim. Aria chakunchi Jehová chegan Dios kasganta y kacha Dios kasganta. Eso, ajino. Suma, hermana Julia, gracias. Kunan wasipi wakichikorgan semanta parlarimunapaq. Y mastaya chakunchik kay semana bibliata lees. Y mastaya chakunchik parlarimuyta sun. Kallarisun ami. Deuteronomio 13:18 en que si Señor Dios te había así lo hacemos bien y nos va a ir bien. Eso es lo que aprendí. Gracias, Ami. Hermanay Domitila. Y mataya chakunchik chastullata hermanay. Nuqa kay 14:2 nin qankunaqa señorniykichik Tata Diospa aqllakusqashnin kankichik. Pay aqllakusurqachik tukuy naciones ukhumanta k'ata ayllun paypaq aqasta kanaykichikpaq nin. Kaypi nishawanchik paypaq ayllun k'atalla nin. Chayqa nita munashan mana mashka napis kanchu, manaqa nuqanchik uqlla kanchik, solo testigos de Jehová chaymantacha parlashan. Vale, gracias, hermana Domitila. Pita, waqta yachakullamanta. Yachakusqanchamanta. Hermano Isene. Hay Deuteronomio 13:4 ni sutita ni shawanchak de que no ganchak Jehová Dios ninchakmanta mana punit kunanchak chutian uyarita yachananchak tian kamachisqas ninta chayman hinataq purinanchak tian pay yatapuni sirvikuspa paywan kuska kaspapas hina kashasuman hin. Eso, suma, gracias, hermano. Hermana Alejandrina. Kay Deuteronomio 15:11 pinini kay pachapera waqchis kay bankupuni pinini chayrayku nuqa kamachis kay hinata mankunatu kurso llaqta masishnichis pisichikunata yanapanaychis puni tiyan nispay. Entonces kay nuqami yachaychiwan kunantikus tiyani waqcha runas pisi kapun
Entonces, gasto, pues, voy a la parinash, tiene, urinash, tiene, citas, franco. Eso, gracias, hermana Alejandrina. Olimpia Orellana. Kay Deuteronomio 13:6, nishan ichapis kikin familianchik manta uy zexis gasninchik, chapis tanqa wasunman nin waq Dios kunata yupay chayman. Noqanchik nin chayta mana puni kasunachu tiyan. Ichari yachanchik ichari Jehová Dios ninchik yan, Jehová Dios yata hatunpa hawanachik tiyan, payatata yupay chananchik tiyan. Eso, gracias, Peter. Suma. Uxitudao, Peter, para limón. Matei Chacuarganch, que semana. Jael. Kay Deuteronomio 13:3, Yarichiwan Asamblea Pinicanta y Kay Pinishan que Jehová, prueba manchurasan tichus tongomanta pacha sirvisanch. Y Kay Yarichiwan que Nogapis, prueba manchurasan haitian o examinación haitian tichus Jehová tatucuizongo sirvisani o ima faltashan. Eso, gracias, Jael. Suma. Suma hasta para limón ranquich. Que pampa ya está un wakichik suma, y namanda para limón suma. Suma ya chico na tiene. Y ya ni suman, chegalanta, kaita que versículo ya chichi, o kaita ya chakusuma, ajinaman tukui, alinte ya chakusuns. Suma hasta zuarganquicha, maite agradece kuy. Kuna ñaupa marilla sumpuni, Biblia talenapa, capítulos 13, 1 al 18, Deuteronomio leenanchikash. Yana pawasun leerispa Peter. Uyarisqayku Peter. Ichapis qankuna hupi Dios manta sut inchaq runa rikurinman, chayrimos quykunamanta wiyaq. Paytaq ninman ima señalchus, ima milagroschus kananta. Chay nisqan hunt'akuqtin pay nisunkichikman. Kunanqa haku, waq Dios kunata sirvikamunachik, magenkunatachus mana riqsirqankichikchu chaykunata nispa. Chayta niqtin, amapuni chay sut inchaqta, chayri wiyaqtapis uyarinkichikchu. Chaykunataqa Señor nikichik Tata Dios kachamusunkichik yachananpaq chiqamantachus manachus payta munakushasqaykichikta tukuy sonquykichikwan tukuy almaykichikwantaq. Qankunaqa Señor nikichik Jehová Diospaq qhipanta puriychik. Payta manchachikuychik, kamachisqasnintata hunt'aychik. Paypaq parlasqanta uyariychik, payta sirviychik, paywanpuni uchasqa kaychik. Chay sut inchaqa chayri mosqoykunamanta wiyaqa wañuchisqa kanqa. Señor nikichik Jehová Diospaq contranta ruwanaykichikta munasqanrayku. Chay Señor nikichik Tata Diosqa Egiptomanta orqomusorqachik wata runas kashaqtiykichik. Chantapis chay runaqa munarqa t'aqakunaykichikta. Mayqin ñantachu Señor nikichik Tata Dios kamachisorqachik purinaykichikta chaymanta. Chay runata wañuchispaqa qankuna ukhumanta chay saqra kaqta chinkachinkichik. Ichapis kikin wawqayki, chayri churiyki, chayri ususiyki, chayri munasqa warmiyki, chayri aswan sumaq kawsaqayki pakayllamanta nisunkiman. Haku waq Dioskunata yupaychamuna nispa. Chay Dioskunataqa nitaq qankuna nitaq tatasniykichikpis riqsirqankichikchu. Chay Dioskuna kanku muyuyniykichikpi kaq nacionespata, qayllapi kaqkunaqta, karupi kaqkunaqtapis. Ama chay nisqanta kasunkichu nitaq uyarinkipischu. Ama payta perdonankichu, nitaq kuyapayankichu, nitaq payta pakaykunkichu. Mana chayqa, chay hinata parlaqtaqa wañuchiy. Qampuni ñawpaqta rumiswan ch'anqaykunki.
qhipaykitata tukuy runa ch'anqaykuyanqankutaq. Payta rumiswan ch'anqaykunki wañunankama, Señorniyki Tata Diosmanta karunchasuyta munasqanrayku. Pichus Egiptomanta orqomusorqa wata runayapuni kashaqtiyki chay paymanta. Chay uyarispa tukuy israelitas manchachikuywan manaña uptawan qankuna hupi chay hina saqra kaqta ruwanqankuchu. Ichapis mayqan llaqtayapipis Señorniykichik Tata Dios tiyakunaykichikpaq qosonqachiq, chay chiqaspi uyariwaqchik niqta. Diosta mana kasuq runas rikurimuspa chay llaqtapi tiyakuqkuna antachisqanku kay hinata. Haku waq dioskunata yupaychamuna, qankuna mana riqsirqankichikchu chaykunata nisqa. Chaytaqa qankuna allinta yacharimunkichik sumaqta tapukuspa. Sichus chaqatapuni chay saqra kaqta qankuna hupi ruwashanku chayqa, chay llaqtapi tiyakuq runasta tukuy uywashninkutawan kusqa espadawan wañurachinkichik. Chanta tukuy kapuyninkutapis chinkachinkichik. Chay kapuyninkutaqa llaqta plazaman tantaspa llaqtantinta ninawan kanaykunkichik. Chantapis tukuy chay imasqa qolachisqa haywana Tata Diospaq kanqa. Hinamanta chay llaqtaqa wiñaypaq raqaya kanqa, ni hayk'aqpis watiqmanta uharisqa kanqachu. Qankunaqa chay tukuy imas chinkachisqapuni kananmanta ama imatapis hap'ikapunkichikchu. Sichus chay llaqtata kapuynintawan chinkachinkichikpuni chayqa, Tata Diospaq sinchi phiñakuyninqa tiyaykunqa. Qankunatataq kuyasonqachik, ashkatataq mirachisonqachik, tatasniykichikman kuraspa nisqaman hina. Ahina kanqa Señorniykichik Tata Diosta kasusqaykichik rayku tukuy kamachisqasninta hunt'aspa, chayqa kaqtataq Señorniykichik Tata Diospaq ñawpaqinpi ruwaspa. Gracias, Peter. Sumasta leerinki suma. Entonces, kay folletitunchik, fiskaya chakanapi nishan sumasta leeri nishan echale. Primer parrafitopi casi tukukuyninpi nishan. Le decías paga sumasta jawarikuy tukuynin palabrasta leenaykipaq ama waq palabrasta yapaykunaykipaq. Entonces kaypi nishawan chalinta jawarinata ñawis ninchikwan reparanata ahinamanta sumaqta leenapaq mana chay palabrata waq palabraman nirpanapaq o chayri waq palabratawan yapaykunapaq. ¿Echale? Entonces chayrayku importante sumaqta leer. Y kan Peter sumaqta leerarqan casi mana pantarqanchu. Entonces chay allin ¿echale? Jawarirqanki, wakichikurqanki, sumaq ruwarqanki. Gracias Peter. Sumaqta ruwanki. Kunan ñawpaqman rillasunpuni sumaqta yachachinachik parteman yaykusunchik y chaypi revisitapaq huk video tiyan. ¿Echale? Entonces videota churaykurinpayku chayta qhawarisunchik. Chanta chay tapuykunapi pausata churapusqayku chaypi tapusunchik. Imaynalla don Iván, ¿waleqllachu? Don Francisco kani. Noqataq Abel. Waleqta hamunkichik. Gracias. Kunan palarinanchik karqa imaraykuchus llakikuna kasqanmanta. Chayta yachanapaq Bibliapi 1 Juan 5:19 leerina. Abel, leeripayku. Ya, nin. Yachanchik Diosmanta kasqanchikta, munduntinmanta runastaq, kuraq supaypaq makinpi kasqankuta. Gracias. Kay versículopi nisqanman hina, kay mundo Dios ninchikpa makinpichu kashasqa? Mana. Supaypa makinpi kashasqa. Ma yacharqanichu. Biblia nin paypuni kay mundota gobernashasqanta. Chayta punitaqa kay tiemponchikpi rikushanchik. Ari, chaycha kawsayqa mana allinchu. Ari. Chaypi huk tapuy kapuanchis, ¿ne?
Yachachillaypuni kinsa yachagana. Imaynata hermanonche sumaqta tapurerqa Bibliawan t'ukurichinanpaq. Imaynata sumaqta tapurerqa Bibliawan t'ukurichinanpaq. Imamanta parlarerqa. Vilma. Hermano taporel gai kai le sentis imagina kai mundo Dios ni pama que picho casa ni cantaba el amo de casa uticher gai kai taposanta. Eso, suma Vilma, hina. No gancha hina pizikuspa imenata tapurisum. O imatani suman parlarinapaq. Hermana y Julia. Khawarispai maynapichus kawsasqanchaq manhina y hermanito chayta ruwarqa imaraykulla kiykuna tiyan nispa tapurerqay chaywantaq Bibliaman yaykurqay leeripunanpaq. Eso, ajina. Gracias, hermana y Julia. Sumaq kutichimun. Kunan playta churayqa puay, qhawallasumpuni. Biblia nillantaq huchapis wañuypis kananpaq Satanasllata huchayuq kasqanta. ¿Cierto? Hinapuni kanman, pero. Ari, don Iván. Mana Dios llakiykunata rikhurichin. Nita sufrinanchiktapis munanchu. Charayku don Iván qhipanta parlarisunman. Llakiypi kashaqtinchik Dios llakikuasqanchiktachus manachus chaymanta. Chaypi tapuykapuanchis. Imaynata Bibliata estudiachinapaq publicaciones manta mayqallantapis haywasum. Imaynata Bibliata estudiachinapaq publicaciones manta mayqallantapis haywasum. Margot. Kay tiyan sumaq libro y kallarinanpaq estudio kay mata Biblia yachachiwanchik kay librito, por ejemplo, párrafo 7 de la página 133 sumaqta sutinchik kay tema pimanta, como dice 1 Juan 5:19 que kay sutayqa makinpi kashasqankuta kay mundunta, entonces chayta amo de casa le podemos mostrar para que él pueda seguirlo leyendo y a la próxima buscan. Eso, gracias Margot. Suma. Chayta ruwasuma ichane. Pero chaypi piensarisuma ñawpaq mantaña ichane. Suma wakichisqa kanapaq. Suma qhawallasumpuni chaypi tukukapun. Playta churaykapuayku. Gracias videítomanta. Entonces, Sajinata, willasuma. Piensarispa, sumaqta yachakusuman, yahinamanta willarita tisuncha. ¿Entiendes? Sumaq ñawpaqman rillasupuni. Revisita kunankapanchis. Chaypaq yanapawasunchis hermanas nincha. Revisita 3 minutos llapi, entonces ruwapuwasunchik hermananchis Alejandrina, hermananchis Marta yanapanqa. Qallariykuich entonces. Buenas noches, doña Marta. Imaynalla kakushanki. Kunan wataqmanta waqyarimushayarqayita. Waleya. Ñawpaq semanapi tapuycituta saqarqayki. Imaraykutaq sufriykan. Chayta kutichinapaq Bibliata leerisunchis. Kay 1 de Juan capítulo 5 versículo kashan
19. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 19. No leeris. Ya chanchis, Dios manda casranchista. Mundun ting manta runasta, kuraq supaypaq makimpi kashasqankuta. Bibliata leerisqanchisman hina doña Marta pekpaq makimpita kashasqay mundo. Supaypaq makinpi kashasqanchikta nin. Ari, doña Ari, Biblia sutinchallawanchistri mundo entero tanin kuraq supaypaq makinpi kashasqantay. Chayta mana yacharganichu. Kunan tiempo sí rikunchina kawsayqa llaki kashan. Biblia nillawanchitaqa, por ejemplo, hucha, wañuy, tukuy chay imasqa kuraq supaypaq huchan kasqantay. Ahinapuni kanman. Mana entonces Dios ninchischu huchayuq chay llakikunamanta. Chay rikurichin llakikunamanta mana Dios ninchis huchayuq. Más bien Dios ninchis munannin tukuy kusisqa kawsakunanchista. Chaymanta astawan parlarisunman qhipan semana. Dios llakisqa kashaqtinchis llakikunmanchu chaymanta. Chaypaq pero waqharimullaymanta kay hora señora Marta. Wahyarimullaway yachakuyta munani astawan may sumaq kasyan. Chantapas aparechimusqay publicación tuq información ta kay librito tiyan imatapunitaq Biblia yachachiwanchik chayta aparechimusqay doña Marta qhipan semana kamakachu. Ya. Sumaq hermanay Alejandrina, gamps hermanay Marta, sumaqta yanapaykunki. Entonces, kaypi desde visita carga y chay folletitunchejpi chay soqta yachaganapi nin Biblia manta sumaqta sutinchay nin. Entonces, kay importante ruwananchis. Imaraykuchis Bibliawan puni parlarinchis, versículota Biblia manta leerinchis. Runa mana entiende atincho no canchesta sutinchananchis tiyan, ¿entiende? Allinta entiendenanpaq hina. Y chayta ruwarqanki hermanay Alejandrina. Y chay último parrafitopi nin entiendekunanpaq hinalla sutinchani. Y chay laytunpi nin versículo manta sutinchashaspaqa ama tukuy imamanta parlaykuychu. Mana chayqa imatachu sutinchanayki chayllamanta. Entonces, a veces, uyarillawanchik chay sumaqta emocionar parikunchik, manta willaykunchik, chaymanta mantañata willaykunchik, al final pich uyarishawanchik chay, nimata entiendenchu. ¿Echare? Kaypi nishawanchik llamanta sutincharin. Versículota leepunchik, chayllamanta parlarin, allinta sumaqta entiendenam. Y ajinatas warganki hermanay Alejandrina. Mayta agradecey. Cantaps hermanay Marta Foronda, sumaqta yanapargan. Kunan ñawpaqman rillasunpuni y revisitata qhawarisun, chaypaq yanapawsunchik hermananchis Severa y chanta hermananchis Sari. Entonces, hap'iykuchich camaritaykichista, microfonuykichistawa qallarikuychis pacha. Buenas noches, Imaynalla Sari Walillachu. Hola señora, buenas noches. Walija kashani. May sumaq nirqayki hina watijmanta wahyarimusharqayki qaninpa tapuyta saqirqanchik chayta kutichinapaq chay tapuytaq karqa imaraykutaq sufrinchik. Entonces chaymanta parlarina
ñawpaqtaqa pero textituta ñawirisonman kay Primera Juan capítulo 5 versículos 19. Nuqa ñawiripusqayki ya. Ya. Kay hinata nin. Yachanchik Diosmanta kasqanchikta munduntinmanta runastaq kuraq supaypa makinpi kasqankuta. Kay ñawirisqanchikman hina imatataq runasmanta niwanchik? Nerqanchik hina chaypi nini que kay mundo manta runasqa kuraq supaypaq makinpi kasqankuta nini. May sumaq sari ahinapuni. Ahinapuni chayrayku niyta atisunmanchu supaypaq kawsanrayku kay hina mana allin kunasta rikusqanchikta sufrisqanchikta ima. Ari, imaraykuchis kunan diapiqa rikunchik ashk'a ñakarikunasta, chaytapas runasqa paykunallapi yuyanku, isaqlaq kaqtataq ruwanku yanchata sufrishanchik. Ari, ahinapuni tiyakunchik kunan diapiqa, pero ahina kaqtinpis Bibliapi rikunchik supaypaq huchan kasqanta imanataq Diospatachu. Ari, imay sumaq chayta nuqa yachakuni porque nuqapis creescani que Dios chayuq kasqanta kay sufrisqanchikmanta, ñakarikunasninchikmantapas, sí, pero lerqanchik hina mana hinachu kasqa. Ari, Diosqa mana huchayuqchu ningi, pero hinapis Diosqa sufrisqanchikta rikuspa maytapuni llakikun nin. Chayrayku qhipan semanata waqyarimullaykimantaq, chaymanta ñataq astawan parlarinanchik. Ari, ya waqyarimullaway qhipan semana iwasa yasqayki. Cosas ari chantapis librituta ima aparichimuykiman wasaqniykiman y ahinamanta chaywan yanapachikunanchikpaq y chaywan yanapachikunanchikpaq y astawan nin ichapas y chay librituta sutin imataq Biblia yachachiwanchik. Ya, ari apachimullawan kunan wasaniman qhawarikusa. Ya, sari, entonces qhipankama. Hasta luego. Sumaq hermanay Severa, sumaqta ruwanki, sumaq kallpachakunki. May sumaq, gracias kantapis ari, sumaqta ruwanki. Entonces kaypi nishawarqanchik kay folletitunchik 11 yachaqanapi hermanay Severa nisha kusiwan parlarin. Entonces chayqa mana niyta munashanchu asispa parlanata, mana chayqa nisha tukuy sonqo parlarinata. K'achamanta, alliwan, sumaqta. Y chayta repararqayku, ahinata ruwarqanki, ¿chare? Sumaqta ruwarqanki, sumaqta entiendecharan. Ahinata predicación pi ruwasun chay, allinta riwasunchis, allin riwasunchis, sumaq lluqsinqa, ¿chare? Chay situpi nin imaynata ruwawa, chay primer puntitupi nin hermanay Severa, tukuy sonqo parlarini. Entonces chaypaq imata ruwananchis tiyani, wakichikushaspa imamantachis parlanay kashan chay imasraykuchis may sumaq kasqanpi piensarini. Entonces piensarisun, allinta chaymanta yachasun, chaymanta parlarita tisun, tukuy sonqo. Imaynatash kaypi preparakurqankichik, parlarirqankichik kay hinata nisqayki, kan niwan kaystuta, o kaystu yapaykusuma, entonces coordinación karqa, sumaqta lluqsisunanpaq. Kikillantaq, predicaciónpa, rinapaq, o willanapaq pillamanpis kikillantaq. Piensarina, wakichikuna, imaynata ruwasuma, ahinamanta kay folletitunchaypi nin hina, kusuywan tukuy sonqo parlarisunchik. Sumaqta ruwarqanki hermanay Severa, gracias, qampis ari sumaqta yanaparqanki. Kunan ñawpaqman rillasunpuni, cristiano kawsayninchik parteman yaykusunchik. Y chaypi takiyta takirisunchik chaypi. Chay takiy kashan 7 ninta Jehová Dios min kallpachawanchik. Pantallaspi chay takiyta hawasunchik kuska takirinapaq. Churaykurinpuyayku por favor.
Suma, cachitu kasharqa chaytaki, sumaqta kirincha, kunan ñawpaqman rillasupuni y chayta parlarisunchik kay cristiano kawsayninchikpi kaymanta. Ama anchata llakikuychikchu nin. Imamanta, imata ruwasuman, chaymanta parlariwasunchik hermanunchik René Rodríguez. Uyarisqayku hermano. Gracias. Entonces, parlarina kachunga ama anchata llakikunamanta, ¿ya? Imaqtintaq mana anchata llakikunachu kashan. Yuyarikuna Jehová Dios nincheja Israelitasta yanaparqapuni, ñawpaqman pacha. Hay tiempo pitaq imaynatataq pisichiku hermanosta yanapashanri, yacharimunasoma ichari. Charegos noganchaqta kunan tiempo apóstol Pablo nechta sumaqta yuyaychawanchis, kay apóstolos nechta imaynatataq noganchaqta yanapawasqanchaqta Jehová Dios ninchaq. Songonchaqta sumaq kallpachawanchaq, creyninchaqta sumaqta kallpachawanchaq. Chaypaq ñawarina, por ejemplo, imaynatataq juntasongo kasunchaqman, ¿ya? Kay Lucas capítulo 12, versículo 15 ñawarisun. Por favor, mascarilla. Lucas capítulo 12 y versículo 15 tañawarisun, ¿ya? Ninka ihinata. Joaquín Tajanerganko, kay runaga, perdón, Lucas capítulo 12 y versículo 15. Ya. Chantas unas nerganko. Allinta jawarikuychaq. Chari, Jehová Jesús nichar apóstoles ninta uyarakunata. Chantas unas tener. Allinta jawarikuychaq. Tuku imata munapayaymantata hark'akuychaq. Runaqa ashka kapuyniyuqpis kachun mana chaychu kawsayta qonqa nispa. Sutisitu kashan, ashka kapuyniyuq kaspapisqa kunan tiempo runasqa wañupunku. Mana imapis pasa wañuychamun unquy haptin imachayqa mana chaychu kawsayta qonqapuyninchu. Entonces, wañupun. Noqanchik suyakushanchik uq sumaq kawsayta, wiñay kawsayta. Runaqa chayta mana riqsinchu. Noqanchiktaqri riqsinchik wiñay kawsay kasqanta chayta suyakusqanchikta. Chay wiñay kawsayta suyakushanchik chayqa, entonces kay junta songo kananchik tiyan imachus kapuyasqanchikwan kawsakunanchik tiyan. Kay 1 Timoteo 6:6-8 nisqaman hinaqa. Entonces sumaqta yuyaychawanchik apóstol Pablo noqanchikqa tiyapuyasqanchikwan kawsakunanchikta may sumaqta. Mana chayraykus noqanchik ama pisipis kapuwashanchik chayqa, tal vez waqcha kanchik kay munduman nisaqa, mana ashka tiyapuyniyuqchu kanchik, pero chayqa niyta munan, mana niyta munanchu pisip hawkunanchik. Mana pisipaqchu hawkunanchik tiyan. Si yuyarikuna Job nisqanta kay 34:19. A ver, kunan ñawrisunchik kay Jobta librota niytaq. A ver, ñawrina mascarillas, kay Job, capítulo 34 y versículo 19, que ninka ihinat. Nin. Payqa mana kutikunchu kamachiqkunaman, nitaq hapaq runasman, niyataq waqcha runasmanpis, imaraykuchus paymin tukuyninkuta ruwarqa. Imaqtin pisipaq hawkunanchik tiyan noqanchik, imaqtin pisipaq hawkusunchik, si noqanchikta Jehová Dios ninchik ruwarqanchik tanto hapaqta, tanto tiyapuyniyuqta, tanto pobresta, runas kanchik. Jehová ñawpaqinpiqa runas igual kanchik. Entonces, igual, tiyapuyniyuq runasmantapisqa noqanchik runas kanchik, entonces mana pisipaqchu hawkunanchik tiyan. Yanapallawanchikta, entonces chayqa noqanchiktaqa. Chantapis tukuy songo trabajananchik tiyan. Ichari,
trabajananchik tiyan hark'akunanchik tiyan ch'ichikaqmanta, huchakaqmanta, chay yanapaywanchikta nuqanchik mana llakisqa kawsakunapaq. Por ejemplo, kay Proverbios 14:23 nin kay hinata. A ver, kunan Proverbios tanata mascarinachik. Proverbios capítulo 14, versículo 23. Nin kay hinata. Tukuy songo trabajasqamantaqa ashkata ganakunchik. Arallanchik imatapis chayri waqchallay hamun. Tuta nin tukuy songo trabajakunamanta, o sea, junta songo imatapis ruwakunamanta. Mana imatapis partiyata imatapis mana parlaqllachu kana. A veces parlallasunman imatapis nuqa kay ruwayachani hinata ninchaq ancha parlaqlla kanki nispas riqsinku wakin runasta manataq trabajankuchu, parlallanku entonces. Entonces chay trabajaq runaqa ari suntiapuyniyuq mijunanpaq tiyapun. Imamantanchik llakikunqa Jehová Diosninchikqa yanapawanchik. Chari kay 2 Corintios 7:1 nillantaq mana cuerponchik nitaq yuyayninchik ch'ichichasqa kananmanta. Nuqanchik limpito kawsakusun chayqa asyakuyta cuerponchikmanta paraspaqa asyakuyllachasun, mayllakuyllachasun, ropitanchiktapis asakuyllachasun chayqa unqusunchu. Mana. Kunan tiempo hina, por ejemplo, kunan tiempo imaniwanchikta yuyaychawanchik sumaqta, imaniwanchikmiri Jehová Diosninchikqa niwanchik nuqanchik cuidakunanchikta kunan tiempo unquymanta, hark'akunanchikta, kasukuyta yachananchikta kamachiqkunata. Chantapis imastachus nuqanchik utilizananchik tiyan mana kay unqu chimpachikunawapaqqa chaykunata utilizana tiyan. Chay bioseguridad ninku chayta utilizana tiyan. Entonces maquitos maylakuna tiyan jabonwan, alcohol utilizakuna. Entonces chayqa limpito kanapaq mana unqusunchu. Si mana chaykunas ruwasun chayqa unqurpasun ari. Chari kunan yuyayninchikta imataq ch'ichaman. Kay por ejemplo yuyayninchik ch'ichaman kay munduq ruwasqanta qhawaspa, chay yuyayllapi piensaspa, kay runaq kapuyninta qhawaspaqa nuqanchikpas tal vez kapuyniyuq kayllatata munasunman, anchata llank'aspa kay runas wasis ruwanku, autosniyuq kanku, nuqanchikpas kikinta kayta munasunman paykuna hina. Entonces chaykunamanta hark'akunanchik tiyan. Chay mana hark'akusun chaykunamanta chayqa yakillapi kawsakusun. Chayraykus nishanchik hina kay uquncharishanchik hina ama anchata yakikunachu tiyan. Chari kay munduman ancha qukuspa. Entonces nuqanchik kusisqa kasunchik maykaqtaqri nuqanchik uqchasqa kaspa. Imatataq nuqanchik rikuchinakunanchik tiyan kay Juan 13:35 nisqanman hina, a ver, kay texto nuqanchikpaq kashan may sumaqpuni. Nishan, a ver, kay ñawrichaq mascarishunchik kunan kay Juan capítulo 13 versículo 35. Kayman depende nuqanchik kusisqa kawsakunanchik. Nin ahinata. Qankunachus puraqmanta munanakunkichik chayqa tukuy yachanqanku yachachisqasni kasqaykichikta. Uqchasqa kasunchik munanakuypi. Chay munanakuytaqri mana parlallamantachu, sino que rikuchisunchik yanapanakuspa, rikuchisunchik nuqanchik imaynatachus quri yachaspa waqkunaman, mana tiyapuyniyuqman qurikuy yachaspa, entonces kusisqa kawsakusun. Chari mana nimapis pipapis faltakunqachu imapis. ¿Ya? Entonces chay chunqunchikpi kashan. Entonces kunantaq video qhawarisunchik. ¿Ya? Chay videopitaq rikusunchik imaynatachus Jehová Diosninchik bendicen, imaynatachus hermanos yanapanakushanku waqcha kaspapis. Chaymanta tapuysichus kan, 15 tapuysichus kan. Por favor, sumaqta qhawariychik y chay tapuykunamanta kutirichimunkichik, ¿ya? Chay tapuysunchik. Por favor, video churaripuyku. Kay sukursalpaq hap'ininpi sapa wata 150 manta astawan hatun tantakuykuna suwakichikun.
Wakin asambleas jakarupi apakun. Congregaciones manta 50 kilómetros ninman hina. Hermanos taj pobres kanku. Wakenga iskay dieta chayri hasta onraj purinku. Asamblea manchayanankupaj. Asamblea manta encargadosja. Ancianos ninku congregación ninkumanta hermanos watunankuta. Amojkunata alojayta atisjankutachus manachus. Pero chay asamblea apakun chay lugarmanta hermanospis pobres llataj kanku. Pobres kaspapis, tukuy kapusqankuwan yanapakuyta puni munanku. Asambleaman hamuqkunata wasipi alojarisaq. Icha ukhuchita chayri wallpata vendesaq. Chay qolqewantaq tukuyniku imitallatapish mikhusqayku. Jehová Diosqa mayk'acha. Noqapis payhinallataq hermanosman munakuyniyta rikuchiyta munani. Filipenses capítulo 4 yachachiwan mana noqaq allinnillaytachu mask'anay kasqanta. Manaqa hermanosniypaq allinnintapis. Jehovamanta yachakunankupaq waqkunata wasipi alojani. Chayqa mayta kusichiwan. Kay tiempopi Jehovamanta yachakusqanchikqa mayta yanapawanchik. Qhipamanpis yanapallawasuntaq. Chayrayku mikhunamanta nisqaqa asun importante. Wasinchikman wajirikunapaqqa mana ashkay imasniyuqchu kananchaq tiyan. Manaqa sonquyuq. Cachito, chay video entonces con antes tapurisqaychik kankunata. Asambleas apakun chay lugarmanta hermanos, imastataq ruwanku asambleaman hamuq hermanospa. Mayualaj entonces, kutrichimunaychaq. A ver. Abraham. Ari riconchi hinaí, hermanos nichis, chay pobres yachtaspi kajkunaqa manapis payashka tiakuykunas niyuqchu kanku, pero sin embargo paykunaqa may wayjarikuq kanku hermanos nichis, asambleaman riqkunata wasinkuman waqyarikunkupuni pis imitasniyuq kajtinkupis a veces mana kapuchu mikunitasniyuq y chayrayku walpitas o cuchisitos o imatayatapis vendergoy y munakunku hermanos nichayman haywari munakupa y chayqa may sumakpuni. May wale, sumaq. Hermana Marta. Chantapisqa chaypi rikukun imaynatachus hermanos ninchista munakusqanchikta. Como nin hina imana aycha rarasllatachu yasasun icha ima pobre mikhunawanpas pero sumaq sonqomanta haywana kasan chaypita munakuyninchista rikuchishanchik chay munakuyninchis sonqonchik ikarin waqmanta chamuqkunamanqa manchay lindo chayqa experienciasta ima partinarikunchis parlarikunchis manchay cosa chay visitas hapikuyqa noqatali besonqoy qallallachiwaq. Gracias, hermanay. Imataya chikunchik kay videopi Jehová Dios waqchasta munakusqanmanta. Imata rikuchin Jehová Dios waqchasta munakusqanmanta kay videopi. Margot. Jehová mana askata gon mi visita waq hermanos, sino que quillanta munakun Jehová paykunasman y más bien Jehová Dios que charimun kay songonta hermanos minta y may kusita gon les da felicidad para que ellos puedan compartir entre sus hermanos. Entonces chayta rikuchiwanche que Jehová Dios kalpata gon hermanos minche y ajina kusisga hermanos niwan sumaqta uyarinanpaq kay hatun tatakuyta astawan compartikun imallatapis. Gracias, Margot. Imata Jehová Dios manta yachakusunman waqchaq kaqtinchikpis.
Hermana Domitila, a ver. Hermana Domitila, ya hablaremos. Ari achakusunman anki waqcha kaspapis imitanchiktapas bendispapis imapis karumanta hamuq hermanosninchikta wahyarikuyta paykunaman kapuwasqanchikta haywarita chayta yachakusunman chaypi munakuyninchikta rikuchisunman. Gracias, hermanita. Y sumas parlarimunki. Maitaras parlasoman ichari, imaynatachus munakuyninchaq, suna masinchaq, hermanosinchaq, musikuchiymanta. Kapuarganchik, por ejemplo, 15 dibujitos, imaynatachus karuman 5 hermanosninchaq, imaynatachus wakichikunku, imaynatachus ruanku, hermanos yanapanapa. Sumaq hermanosni, chayman hinanchik kawsakunari, ama waqcha hermanosinchaq qonqanachu, amata qancha llakikunachu. Jehová Diosninchaq Joyawasun y machos faltos canchis chaypak kashan uk texto Mateo 6:33. Imanin ñawpaqtaqa Dios ninchaqpas reynumas kaychaq imapis chantaqa yapahina mullasunqachi. Gracias, hermano René, sumatsutinchangki. Kuna ñawpaqman rillasunpuni. Biblia manta yachaganapaq chay parteman yaykusunchis. Entonces chaypi kapuasunchik sumaq yachagana chaypi nishan altos patamanta niraq ripushaspa orakun en Jesús. Capítulo 122. Chaymanta yachakusunchis. Entonces ñawpaqta leerisunchik y chanta kutichimuyta atisunchis tapuykunaman y chanta imatachus kay yachaganamanta yachakusun o yachakusuman chaymanta parlarimusunchis. Qallarisunchis entonces leerispa parrafosta chaypa yanapawasunchis hermanunchis Jairo. Uyarisqayku Jairo. Jesús apóstoles ninta maita monakorqa. Chayrayku cieloman ripotin mana yakikunankupa paykunata wakicherqa. Payqa cielota qawarispa tatanmanta mañakorqa. Wawaykita hatunchay. Kantapis wawayki hatunchasunanpaq. Kanqa wawaykiman atiyta korqanki tukuy runasta kamachinanpaq. Paykunamanta wiñay kawsayta kunanpaq. Pikunatachus payman korqanki chay tukuyninkuman nispa. Jesús qayacharqa tatantapuni hatunchanan kasqanta. Hinapis runas wiñay kawsayta hap'iyta atisqankumanta orakorqa. Pay tukuy runasta kamachinanpaq atiyta hap'irqa. Chayrayku tukuyman wiñay kawsayta qoyta ati. Hinapis mana tukuychu chay hap'iyta atinku. Manaqa Jesusta kasukuqkunalla. Jesús nerqa. Kaymin wiñay kawsayqa. Kan k'ata cheqa Diosta riqsisunanku kachamusqayki Jesucristotapis nispa. Wiñay kawsayta hap'inanpaqqa Jehová Diosta wawantawan sumaqta riqsinanchik tiyan. Paykunamanta k'askaykunanchik tiyan. Jehová Diosta Jehová Dios hina, Jesús hina yuyana tiyan. Kalpachakunata paykuna hina waqkunata qhawananpaq. Chantapis mana wiñay kawsayta hap'inayapichu yuyana tiyan. Manaqa Diosta hatunchayta aswan hatunpaq qhawana tiyan. Jesús niyarqata quwasqayki ruanata tukuchasqaywanqa kay hallp'api hatunchanki. Tatay, imaynatachus manaraq kay mundo kasaptin ladoykipi hatunchasqa karqanki, ahinallatataq kunanpis ladoykipi hatunchaway nispa. Jesusqa tatamanta mañakusharqa wañuchisqa kaqtin cielomanta kutipunanpaq kawsarichinanta. Chanta Diosman niyarqata. Sut'ikita riqsichirqanki kay mundomanta quwasqayki runasman. Paykunaqa qampata karqanku noqamanta
gopuwarganki paykunata nisqaykita kasukunku nispa. Jesusqa Dios patininta runasman willarqa, tapis apostolesninta yanaparqa Jesús yanaparqa Jehová Dios runasta munakusqanta, k'acha kasqanta ima yachanakupaq. Chayrayku Jesusqa orakushaspa apostolesninmanta nirqa. Yachanku wiñasqaykita kankunaman willasqanrayku, chaytataq hap'ikunku. Chaykamantataq yachanku sutiykipi hamuskayta. Creenkutaq gan kachamuwasqaykita nispa. Ari apostolesqa Jehová Diosmanta imapachus Jesús pay hallp'ata hamusqanta Jesuspa yachachisqanmanta ima yacharqanku. Jesusqa yachachisqasnin mana kay mundomanta runas hinachu kasqankuta. Chayrayku orakorqa noqaqa paykunapaq mañakuyki manataq kay mundomanta runaspaqchu. Mana chayqa puarqanki chaykunapaq mañakuyki. Qampata kasqankurayku hatunpaq khawasqa tatay. Puasqayki sutiykirayku paykunata qhawari ahinamanta uchasqa kanankupaq. Imatachus noqanchikpis uchasqa kanchik ahinata. Paykunatataq waqaycharqani, manataq ni mayqinkupis chinkarqakuchu. Mana chayqa chinkachisqa kanan kashan chayya nispa. Jesusqa chinkachisqa kanan kashan nispa. Judas Iscariotemanta parlasharqa, paytaq aswan ñawpaqllata riporqa Jesús hap'ichinanpaq. Jesús mañakuyarqapuni kay mundomanta runaspa paykunata chiqnikunku. Mana mañakunkichu paykunata kay mundomanta orqonaykita. Mana chayqa mañakuyki kuraq supaymanta hark'anaykita. Noqaqa mana kay mundomanta runas hinachu kani. Ahinatataq kankunapis mana kay mundomanta runas hinachu kanku nispa. Kay mundoqa Satanaspa makinpi kashan. Chayrayku Jesusqa apostolesninwan waq yachachisqasninwanqa kay mundopi kawsakuspapis mana kay mundo imasninman metekunankuchu karqa. Astawanpis Jesús sirvinayankupuni karqa. Chaypaqqa Diospa palabran nisqanman hina. Jesuspa yachachisqasninman hinataq kawsakunanku karqa. Chanta Jesusqa tatanman nirqa. Paykunataqa chayqa kaqniqta qampaq t'aqay palabraykiqa chayqapuni nispa. Chaymanta qhipamanta apostolesqa Diospa yanapayninwan Biblia wakin librosninta qillqarqanku. Chayta Diosmanta chiqapuni karqa. Runastata yanaparqa kay saqra mundomanta t'aqakunankupaq. Waq runaspis Diosmanta yachakunayankupaq karqa. Chayrayku Jesusqa 11 apostolesninpaq mañapushaspa nirqa. Mana paykunapaqchu mañakuyki, mana chayqa paykuna yachachisqankuta uyarispa noqapi creqkunapaqpis. Tukuyninku uchasqa kanankupaq. Imaynatachus kan tatay noqawan uchasqa kashanki, noqata qamwan uchasqa kashani. Ahinata paykunapis noqanchikwan uchasqa kanankupaq nispa. Jesusqa mana nisharqachu paywan tataywan uqya kasqankuta. Mana chayqa nisharqa paywan tataywan yuyayniyuqlla kasqankuta. Chayrayku munarqa yachachisqasninpis yuyaylla
kanankuta. Jesús aswan ñawpa yata Pedroman waj apóstoles manwan rerga cieloman nerga cieloman rispa lugar paykunapa wakichimunanta. Cheraiku Dios maner tatay munani pikunatachus huarkanki chay kunapis maypichus casa chayapita nokawan kushka kanankuta paykunapis hatun kaita kuaskaykita rikunankupa imaraykuchus mira kay mundo qallarishati mañakuwarkankiña nispa. Jesusqa nisqanpi reparanchik Diospa unaymanta pachaña ata wawanta munakusqanta paytaq aswan qhipaman Cristo kaq. Chanta Jesusqa orakuyta tukunanpaq nirqa paykunaman sutikita resichiyasaqpunita imaynatachus kan munakuwarqanki ajinata paykunapis waqkunata munakunankupa ajinamanta noqapis paykunawan uchasqa kanaypaq nispa. Jesusqa orakuyta tukushaspa uqtawan Diospa sutinmanta parlayarqata. Chantapis uqtawan niyarqataq Diosninchik apostolesta. Paymanta yachakuq waq runasta ima munakusqanta. Gracias, Jairo, leeripasqaykumanta. Tapuy kay yachaqanamanta hinata nishanchik. Kinsa tapuykuna kapuanchik, entonces tukuy kallpachakusuman parlarimunapaq. Nisha ñawpaq kaq hinata. Imata ruwana kasqa wiñay kawsayta hap'inapaq. Hermana Yanita. Ya. Jesús mawan Jehová mawan qayllanna kasqa kasunapaq. Ahinamantata wiñay kawsayta hap'inapaq. Eso, suma. Chayta ruwana. Chanta imatawan. Maskana Juan 17. Juan 17, 3. Pita leerim. Isabel. Kaymin wiñay kawsayqa qank'ata chayqa Diosta riqsisunanku kachamusqayki Jesucristotapis. Eso, gracias Isabel. Entonces, imata ruananchis kasqa wiñay kawsayta hap'inapaq. Kay versículo ninjina. Hermana y Marta Fernández parlaré. Wawantawan sinanchik tiyannin paykunamantataq kasqakunanchis tiyannin k'askakunanchis tiyannin Jehová Diosninchisman Señor Jesucristunchismawan chaytataq kallpachawasun nuqanchistaqa waqkunatapis riqsinankupaq yanapallawasuntaq hatunchanankupas tata Diosninchik Jehovata y Señor Jesucristunchishtapis. Eso, suma, gracias hermana y Marta, suma. Entonces, chay, riqsinanchis tiyan. Kunan imaynata riqsisuma. Chayma yapaykunallapuni. Imaynata riqsisuman kunan. Imasta ruwananchis tiyan. Hermano Isene. Richaypaq tiyapuncha entonces Dios ninchaq palabra. Entonces Biblia sumaq ñawirisun chayqa riqsisunchik mana paytaqa claro apóstoles tiempo pega apóstoles por ejemplo chay runas riqsirqanku rikuchisqanta imatas milagros rikuspa paytapis riqsirqanku ajina riqsiyqa kunan nuqanchikqa kashan nuqanchik paypaq nisqanta kamachisqanta yuyaychasqanta
Zexina tian, achiche zexer. Entonces, Biblia nek chet zexis. Eso, suma, ajina. Entonces, Bibliata leenanstia. ¿Entiendes? Isabel. Chantapis mana wiñay kawsay hap'inallapichu yananchik tiyan astawanpis Jehová Dios ta hatunchay ta hatunpa hawananchik tiyan. Eso, ajina. Chayta yachasunchis Bibliata lees. ¿Entiendes? Importante chay, ¿sabes? Nishawan sapa dia leekunata. Suma, iskayka hasta puinin Jesús Dios pa sutillantachu runasman willasqa. ¿A mí? Ari Jesús willarga runasqa imaraykuchus paynarqa que sutikita riqsicharkina kay mundomanta quwasqayki runasman. Chantapis ninki Jesusqa Diospa sutinta runasman willarqa. Chantapis apostolesninta yanaparqa y Jehová Diosta runasta munakusqamanta. Acha kasqanta ima yach'anakuq. Eso. Gracias, Sam. Tukuy chayta echaré. Suma. Mascarina Juan 17. 6. Chayman hasta ya paigulla asunto. 17, 6. Pita leer paso. Hermana y severa leer paig. Sotikita riqsichirqani kay mundomanta qhawasqayki runasman. Paykunaqa qampata karqanku. Nuqamantaq qupuwarqanki. Paykunataq nisqaykita kasukunku. Gracias, hermana y severa. Suma. Entonces, ¿qué versículo leerin china? Y mata Jesús Huasca. Todo el capítulo entero parla yang mañacuimanta, Jesús mañacuscaman. Entonces, y mata mañaricusca, y mata che oración limpinisca, que hay versículo ningino. Hermana y Domitila, y mata nerga, chayla tan y bastay. Jesús qayacharqa yachachisqashnin may mana kay mundomanta runa sinachu kasqankuta. Chayrayku urakurqa nuqaqa paykunapaq mañakuyki manataq kay mundomanta runaspaqchu. Mana chayqa warqanki chaykunapaq mañakuyki qanmanta kasukurqay qanmanta kasqankurayku nispa nirqa. Entonces payqa mana munduntinmanta runaspaqchu mañakurqa imanaqa pichus paypaq nisqanta hunt'ashanku pichus payta kasushanku chaykunapaq mañakurqa. Suma, hermana, suma. Chay versículo uritampi, chay parrafitopi, chay kutichinin, chay parrafitopi, wakin palabritas ta ojare, sutinchaspa chay versículo man. Imitas manta hablaremos uma, chay párrafo kutichinin picas. Margot. Y cuando Jesús mañacorga Jehová man, hay nerga ahí que él había dado a conocer su nombre, pero mana runas mantachos sin manachaiga, apóstoles minta ni yanaparga Jehová Dios ta runasta monaculganta. Hacha casganta ima yachakunankupa. Entonces Jesús sumata ruanco el trabajo que Jehová Dios le había encomendado. Eso, Gina, gracias Margot, suma. ¿Quién saca esta puine? Y matata Jesús nisca paiwan, tatawan, yachachiscas nimpiwan, ujlia cascancuta nispa.
Imatata nisqa. Norma. Ari tatawan paywan uhyuyaylla kasqankuta chayrayku pay munarqa yachachisqasnin uhyuyaylla kanankuta. Eso, suma, Norma. Imagina. Carlita. Ari Norma nerga hinay, payqa manisarqachu por ejemplo ñawpaqpi que Jehováwan Jesuswan uhlla kasqankuta runalla nisqan manaqa uhyuyayniyuqlla kasqankuta kikillantataq munarqa que apóstoles ninkupis paywan kuska uhyuyalla kanankuta. Eso, suma. Gracias, Carlita, suma, imagina. Entonces, reparanchecho, que haya chaganapi chay capítulo 17 manda parlaspa, caísca imitaste ya chanchis. Imatata, imasta no ganchejpa, kanga, diosta, wawantawan rexertincha, Jehová Dios, wawawan, yachachiscasnin, ima, uchasca kanko. Mana ni chancho, uhya kasangut, mana chay, uhyuyayla, ni chanchare, suma. Chay fotito kapanch, chay fotito ta churay kurimpoy, por favor. Y chaypi qhawasuman y chanta kutichimuyta suman chay fotitumanta. Imata reparacionkich. Imata yachakusuman chay fotitumanta. Soy. Que Jesús ha orado por sus apóstoles y ellos también han orado por Jesús y también han pedido ayuda. Eso, gracias. Hermana Evita, hablaremos. Hablaremos. Ma, wanyur paching micrófono. Siariku. Azulito rikurimusonga chayta ñitingi. Arica otitupi achuncha enatacha Señor Jesucristo tatanmanta mañakusa tukuyisongo kay apóstoles nita mana orkonampa sino uhuyaya paykunawan kanampa yapanampa escritunta gonampa mañakusha. Eso, gracias hermana Evita. Suma, gracias. Gracias, fotitumanta. Kunan, yachakunche, echaré tu kuninta, kawaikunche, wakin versículos leenche. Kunan, imata yachakushanche, sapa ujuninche, parlarimuita te suma entonces, imata yachakushanche. Jesús pamaña kuskamanta, niskamanta, ochairi, ruwaskamanta, kay yachaganape kawarganchina. Imata yachakushanche, parlarimuita te suma. Hermano y Vicente. Ari kaypi may sumaqta yachakunchik Jesusqa mana nisharqachu paywan tatanwan uhlla kasqankuta. Mana chayqa nisharqa paywan tatanwan uhyuyaylla kasqankuta. Chayrayku munarqa yachachisqasninpis ajinallata uhyuyaylla kanankuta. Chayta yachakusharqani. Eso, gracias hermano y Vicente. No ganches kuna, imata yachakushancha. Hermana y Julia hablaremos. Ari chantapis yachakunchik sumaqta riqsinanchikta Jehová Diosta y Jesusta chaywantaq wiñay kawsayta hapisunchik. Chantapis Jehová Diospaq sutinta hatunchasunchik. Eso, gracias hermana y Julia. Suma. Pitaq hablaremos llamanpuni, imata yachakushancha. Ami imata yachakushancha. También yachakusani que
siempre yanapawasuman. Debemos siempre pedir ayuda a Jehová. Y maraicuchos ahí en terreno anche y así. Y maraicuchos porque imperfectos cachanche. Entonces Jesús pedís ganó de ayuda Dios pa. Igual nosotros. Él era perfecto, pero ha seguido pidiendo ayuda. Y como somos nosotros imperfectos, debemos también seguir pidiendo ayuda a Jehová. Eso, bien, Ami, excelente. Hermana Evita. Ari no gaya culianta y mayta Señor nincha Jesucristo, mañacorga cala apóstoles nimpa, no ganchapis hermanos ninchapa, hermanas ninchapa, jovencitas pa tukuy ninkupa, mañapuna tian tukuy songo paikuna ñawparinankupa, astawan paikuna upyuyaylla kanankupa. Señor nincha Jesucristo y no ganche tu cuinche. Eso, suma, hermana Evita, ajina. Entonces, man no galanche picho. Yo ya no entiendo, hermanos ninche pibes. Hermana Anita. Yachakuna tiyan Jesús y mainatax ashkata ora korga. No ganchas kitillantata ashkata ora kuna tiyan Jehová mankaskanapar. Eso, hermana Anita, suma. Mana pisituyatacho, Eso, suma, hermana Anita. Hermana Norma. Ari, kay Juan 17, 14, 16, Mike, achito texto, y achichonch no anchistapis, que hay mundo, mana que mundo mandas una sina casanchita y cosa chehnes a casanchita ahí, chaywan pis, ya chanchis no ganchi, que mundo mandas unas chehnicuasunchi, pero chaywan pis Jehová Dios manen sagar pariwasunchi, si necesitan chispasun chehmaina guasun punto. Eso, ajina, Norma. Gracias, suma, chay puntito man. Marco. Chantapis yachakulla sumanta kay Jesús api kashaspa kay Juan 17:26 nisqama hinaqa Jehová manta sutinta ima reqsichera waqtunasman tukuyman Jesucristo y chaytata noqanchis kikillantata ruwananchik kay tiempopi waqrunasman reqsichinallanchik punitin. Eso, ajina, suma. Sari, Ojael. Bueno, recordan Chejina, Jesús está ya charla ahí, cae discípulos de Kuta, Chejinistas Kanankuta ahí, Chagai Kuta Taman Mañacorda y Cura Supaiman Bajar Kanampahi. Bueno, cae ya Chachihuanche, que sigue Chanche, hermanos ninja, Joaquín Lugares Pica, Ticachas Can. Entonces no ganches pi Jesús hina paikuna pahya mañakusun ni hina manta hiwaya na panamba. Eso. Gracias, Sari, ajina. Sumaste ya chakuchan chichane. Parlarimos ya dispone, ujiske ujinsatao. ¿Soe? Que tenemos que imitar a Jesús predicando y tenemos que nosotros predicar a las personas del reino, así se va a sentir más feliz Jehová y los ángeles y Satán se va a sentir muy triste. Eso, bien, Sobe. Hermana Evita, hablaremos. Chanta pisaña sumanta hermanos hatiachas casangu yari picangu ay asumispas carcelascas magascas yar jaimanta wañusqacha casangupis y chaykunapaqpis mañakuna tiyan onqosqaspaq tukuy ima
hermanos ninchepaq astawan kallpata gonampa, astawan yuyayta gonampa. Ajinamanta mañakusunchik chayqa tatitanchik Jehová uyarispaqa yanapangapuni chay hermanitos kallpachanga. Eso, suma hermana Evita. Chay sutista JW pitari sumanchane. Chay pitian hermanos ninja, Joaquín Ruslamanta, chay pi Joaquín Cargos Nio, Kashangu, chay kunap maña suma hasta kutichimorgangis, maita agradeceko. Ajinata kepan semana pa Joaquichikullaychehta, pisisitulatapis tukuy parlarimuytat suma. Kunan casi tukuy parlarimorganchis, puntitota yachakorganchis, imitallamantapis sumasta. Ajinamanta Jehová Diosta hatunchancha, pay kusikun chayta parlarikusqanchimanta, ¿chane? Suma, maita agradeceko hermanos ni, sumasta ruwargankicha. Kunan tukuchanapa yuyarikusun imamanta kunan ch'isi parlarerganchis chaymanta. Qallarisunchis entonces ñawpaq kaqwan, chaypi parlarerganchis. Lega rikucharqa Jehová Dios waqchasmanta llakikusqanta, ¿chane? Chaypi sumaqta sutincharikurqa imaynatachu Jehová waqchasta qhawasqanta. Chanta qhawallarqanchikta Bibliata leerinapaq chaypi Deuteronomio 13, 1 al 18. Leeriparganchis, sumaqta uyarisharganchis, entiende korga. Sumaqta yachachinachaq chay partapi qhawarerganchis kay revisitasta, hermanitas ninchaq sumaqta wakichikorganku. Chaytaq yanapawanchik imapaq predicaciónpi sumaq wakichisqa kanapaq, ¿chane? Chay rato sumaqta willarinapaq, allinta, runaq sonqonman chayananpaq hina. Chanta videota qhawarerganchis, imaynatachu ruwasuma. Icha qonqapun chay videota watimanta qhawarillasumanta, hinamanta chay videituman hina willarita atisum. Wakin imasta cambiaspa, pero chay videituman hina, ¿chane? Chaypi kapushawanchu videito. Cristiano kawsayninchik partepita qhawarerganchis amanchata llakikuychikcha, ¿chane? Ma valenchu mas kayuq kasqanchikqa mana chayqa sonqonchis vale. Pisitutapis qoytatisum. Chayta sut'ita repararganchis chay videitopi, ¿chane? Suma. Bibliamanta yachaqanapita qhawarerganchis capítulo 122 ta iniwarganchis altos patamanta niraq ripushaspa Jesús orakun, ¿chane? Capítulo 17 Juanmanta parlashan chay tukuy mañakusqamanta y chaymanta parlarimorganchis asqa, ¿chane? Imatachu yachakorganchik, imatachu Jesús ruwarqa, nerqa, chaykunitas. Suma, mayta agradeceko hermanos ni, sumaqta wakichikorgankichik, sumaq riwarganchik. Kunan niraq tukuchashaspa wakin willaykunita tiyan, inchapis mana qonqapunapaq, ¿chane? A veces qonqasiris kanchis, qonqapunchari, pantaykunchis chantaqa, ¿chane? Mana qonqapunapaq, kay domingota, mana kanqachu asamblea, pero reunión normal kapuanchis. Las 9 llatada. Entonces, chaypi wakichikusuma, qhepan semanataraq kanqa asamblea. Entonces, kay domingota mana kapuasunchu asamblea, reunión normal kan. Entonces, manta qhawas revistanchik sumaqta wakichikusuma, chanta ñawpaqsituta yaykumusuma, hinamanta parlarikunapaq imapas. Chanta waq willaykashallanta cuidakunanchis tiyan kay unquymanta, mana qonqanapaq, icha yuyasuma, ichari pasapushan, o chayri vacunachikuniña nisuma, ichari wakin icha vacunachikushanchik, y nisuma vacunachikuni niña nimanawanqachu. Mana cuidakunallapuni hasta chinkapunan, chinkapunqa chay, entonces sumaqta qhawarikuna chaymanta, mana qonqarparinapaq, icha qonqarparisuma, mana barbijuyuq kallipi purishasuma, y hasta chaylla kasu kanqa, chane, mana chay munanchaychu chayta chay. Chaymanta, waq willayta kallanta, mana kanchu y Gabriel, chayllay. Ariel Manoy, chay. Ah, ya, suma. Entonces, maita agradeceko hermanos ni kay chisi conectarikamos kay ichmanta kunan tukuchasunchis Jehová Dios ta hatun charispa uf takiwan chay taki kasha
71. Chaypi inician Jehová Dios más soldados en cancha. Entonces, pantallas pecados chanta mañacuita ropusunch hermanunchis Marco. Muy kukusunche. Unas hatataiku Jehová, kanga maitapuni kai mikuna espiritual allinkamachinesta maita kallpachuayku, kusichiwayku, y hasta wampis takichiwayku imakiwa, chaytata ruwaspa maita kusikuyku, imaraykuchus qanta atunchallaykupuni, chayta ruwaspa Jehová. Y kay otuchakuy ukchasqa kananpaq Espíritu Santo ikita takaykurimuayku, ukchasqa noqayku kay llaki tiempopi kanaykupaq. Y chaypiwantaq noqayku kusisqapuni kawsakusqayku kay qhipa p'unchaykunapi. Y astawanpis mañakuyku antinpi wakin llaqtaspi hermanos niykuqa mayta wisk'asqas ichapis maqasqas ima kashanku, paykunataqa sunquychay kallpachari Jehová, paykuna ñawpaqman rinankupaq y qanta hatunchaspallapuni Jehovata tayta. Pantasqaykumantaqa perdonariwayku, pantaykupuni wakin kutis mana riparakuspa Jehová, y kaytataq uyariwayku wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermana Yepita.
Buenas noches, hermana y Maximita. Domitila. Hola a todos, buenas noches.